ملێتە مەشڤانên هێشا ڕۆژهڵاتا ناوین ئاڵۆزی هەیە باندۆرێ لە ڕۆژهڵاتا ناوین تایبەتجی لە سووریە دکە ڕەوشا لە سووریێ کارگەریە شەرێ لە غەزای لە سووریە هەروەها ێریشên گۆل هەمبەرێ هێزên ئەمریکی û pêwendiyên rabênê Amerîka û Îranê degirê dayî vê pirsê endamê desteya siyasî tilafan niştimaniya opozisyona Sûriya Ebdullah Gedo ji Stenbolê mêvanî min e. Silav bo te kekê Ebdullah. Keke Abdullah yani şerekî gelek aloz ku li Gazayê bi rêve diçe kargeriya wê bandora wê li ser Sûriye çi ye destpêkê de ger dîtina te duê derbarê de bigirim. Kekê Ebdullah dengê te nagihême ger ji alî te ve Belê meşvanên hêşa diyare ku problemek ya dengil ba Kek Ebdullah heye biraderê min li ser kar dikin belê Kekê Ebdullah silav bo te Serçava gelekî bixêr êvar baş. Êvar baş Kekê Ebdullah. Kek Ebdullah tu dizanî yani şerekî gelek giran ku li Gazayê bi rêve diçe ev sî û sê rojin tesîra vî şerê li ser Sûriye çi ye ger duê derbarê de dîtina te bigirim. Serçava dîsa dubara êvar baş bi rastî şerê ku li Geza dibe ji xwe sedema wî kûr got pirsgirêkî di deverê de meselan li Felestînê em ana derbarî Geza çareser nebûne ew biryarê navdewletî ku derbarî doza Felestînê de hatî standin ji dehê sala de yani do çar do yani çareserkirina li gor civata navdewletî bi cî nebûye ji ber wê yekê jî destêwerdanê dewletê herêmî û dewletê navdewletî di deverê de gelekî xurt dibe ji nav wa ji xwe Îranê ku Hemasê heftê Oktoberê ew karê hakir û ev karvedanê mezin li pey xwe hiştin di dê xuya kirin ki tiştekî wiha li Sûrî jî heye û pê zanin yanî ji 2015 de biryarê navdewletî derbarî pirsgirêka Sûrî de 22.54 yani heta ana jî sare û bi cî nebûye û wek got bê zengilekî îro ji dinyayê tev dîre li dar dixîne ku divê pirsgirêkê mezin wek Abo li Sûrî jî li dar divê civaka navdewletî karibe wê bi cî bike ji bo got fire nebe û yani birînê kûr li şûna xwe nehêle. Kekê Ebdullah niha tiştî şerê li Gazayê yani diyar e ku gelek alî li Sûriye aktiv bûne. Mesela êrişên İsraîlê beramberî firoxaneyên li Sûriyê taybet jî Heleb û Şam li aliyê din jî çalakiyên ev milîşyatên girêdayî Îranê ne. Yani matirsiya wê li ser Sûriye hûn çawa dibînin êrişên milîşyatên Îranê ser binkên hêzên hevpeyman. Bi rastî yanî wek got Geir Pedersen li dwana xwe dawî de daxuya kirin got meselen her du balafirê Şamê û Helebê îro ji kar derketinê karvedanek rasterast dike li alîkariyê navdewletî ku digiyan Sûrî ew alîkariyê metewên yekbûyî gotişandin radiweste hema ev tiştê ku bi rengekî rasterastê xuya kirin yanî direkt ji bilî îca karvedanê siyasî ku li deverê ew helbet îro gava got şerek çêbibe di navbera Îranê û em bêjin Amerîka ji xwe berê şerekî dirêj heye şerê esmanî İsraîlê li ser bengehê Îranê li Sûriyê ev hemê Sûrî dibe deverek dibe meydanek ji şer û hemê karvedanê xwe negatîv dide li ser gelê Sûrî gi berê hûn pê zanin yanî 15 milyon ji gelê Sûrî pêdiviyê wê bi alîkariya navdewletî û alîkariyê heye yanî em bêjin birçîbûn û bêdermanî bûn ew heye hîn aloztir dike yanî. Kekê Ebdullah niha Îran destnîşan dike divê destê min di van êrişên ser hêzên hevpeymanan de li Bakur Rojhilatê Sûriye û tenefê jî nîne. Destê min tê de nîne. Gelo hin milîşyat hene ku
دروی باندوری و کارگریا ایران و سوریه لسر خاکا سوریه هنه و جعالی خو به همه سری واضحی ریشت کن یعنی تی چاواد بینه براستی يعني إيران بيجي نبيجي قالك هيزن أم بيجن أفي درفي سيستما دولتي وك ميليشيا شيعي وحشد شعبي جرتي قلت العراقي وك ميليشيا شيعي للسوري وك حزب الله الإيراني وك حوثية اليمني وهناك هيزن ديجي يعني دفلكا إيراني دقرن هاي إيراني جهة بتشنبه إيراني أفهز بقلو كرنه إيراني بتشكرنه إيراني ببركرنه تبيج تنبيجي يعني إيراني خديسوجو جناه دكرياري أفان ميليشيا دي فان ريخستني جو كاردكي جبروي كيجي از دبيجم إيرو تشتكو الإسرائيلي بو إسرائيلي بيزاني جي تخيسي دلالي لجم دولتي روجافا أوروبا وأمريكا إيرو حكومتها أمريكي يعني أمبيجن كوتشكا سبي وكونغرس وبنتاغون از بيجمو يريكفتي بلسر آلي كاريه بقلي بإسرائيل بحكومتها إسرائيل بقلي إسرائيلي لديجي إيراني بلكي حتى أنا أو يعني هناكي بنرما نيزيكبون ذكر بفرزغريكا إيراني از بيجم نما دمشي بفيرنجي وهناكي بحشكي به جبروي كيجي بلكي إيراني نما كارب وأز بيجم ويدركه برنجكي راستي وزلال وهنا كوكية وأمريكا دركب وهلبت وإيراني زيان ديتي بإيراني نكارو خلبر هزا أمريكي وإسرائيلي بقر نما أفغوتن يقودن أو هزا بالنرماية بير بكارد هات نما دمشي كيكي عبد الانها أمريكا رادق هنا يكون نامية جهاندنة إيراني نامية كي تود جهاندنة ده الجورا باوريات بياما أمريكا بو إيراني وكي جفكي لسر إيراني يانجي دخوازي كو إيران كنترولا في روشي بك ونهي ميليشيات يعني إيريشي هيزين هاف بيمان عم بكن شرشي برفرح ترنبا تشاوات خويني بياما أمريكي نامي أمريكي انها ايران نكاردش بروجي وخبر ده نكاردش حماس وحزب الله برد جنش كيفه تبي ايران دخست بجخور قزننا افي مساله بك لي وقو مشتركو امريكي نما كارن امريكي د صاله خوي هالبجارتني دن صاله خوي البجارتني دن او جير قالكي جرنج وبيزان بيتشقيسي يعني شعبي و يعني نيويورك 2 مليون جهول نيويورك دجي وباسرائيل راني وسردانا وزير جدربي أمريكي بو عراقي وديتنا ويج رئيس وزراء السوداني رو سوداني دجي شو إيراني أو تيخ ياكرن ضغط فشار قال لك مازن هي أز بيجم وفشارني قال لك باللزجي بيخ ياكرن أنجامي وي مثلا د عراقي ده هيزي وك حشد شعبي أو وقال لك كارجريا واكين ببي وبلكي يوتي كيف برجوانديه قال لي عراقي حكومتها عراقي قارب هيدي ايجاد دستور عراقي بيك بيني وازبيجم يوتي كيف برجوانديه يعني تيكليه دنا برا هوليري وبغداد وقت اتفاق اقول شنغالي تشي دبو كوميليشي الشيعي ومخابن يبش وفكر كي جي بيرابون دخستن كي شنغالي جريدن ببغداد نا از بيجم وشنغالي دي سافجر هوليري وهاجي وكارجيريا ميليشيا ايراني لسوري جي كان ببي وبلكي نمي جي او قفي اسرائيلي جي ويعني وكارجيريا ايراني بقلمبري وقال لك كان ببي واوبوزيسيونا سوري جي از بيجم وهنا قزن جاب بين جبرج ايراني اوبوزيسيونا سوري ايراني خرط بين وقت دجمين كي اليكارك قال لك مازنه بريجيم وندبيني جي إيرو تشاوا إيريشي إيراني وإيريشي روسي لسر روجافاي سوريا لإدلبي والحلبي روج بروج زيادة تردبي جبشتي حفتي أكتوبري سپاسیاتت کم که عبدالله گدو جه استنبولی گلمه